Reka ngushimire kandi nguhe ikaze wo gukurikira porogaramu zitandukanye kuri Kigali Voice TV. Tubazaniye amakuru kandi amakuru ari mu ngeri zitandukanye, haba mu ngeri za politiki, ingeri z'umutekano, umubano n'amahanga, cyo twita diplomasi. Murabizi ka hose haravuga ko tuhagenda neza, ntabwo mbizi nta wishima abamushima bahari. Turagaruka ku kirere muri amakuru magufi, turareba ku mbuga nkoranyambaga turebe ko ikiganiro n'abanyamakuru M23 yateganya kugira cyaba kiri live streaming, tumenye icyo icyagezweho kuko amasaha turiho saa 9 dukora ikiganiro nz'iminota 30. Turagerageza kubaza niba abarigoma hari icyo barimo kugira, nitubabura kandi nabwo tuzagerageza ku buryo tuzaba kibagezaho ku buryo burambuye ku mu kindi kiganiro. Izindi ngingo turi bwibandeho rero hanini turara ku nyandiko yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Reuters ivuga ku raporo yindi ya Loni yasohotse ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ku buryo busesuye. Iyo raporo kandi ikavuga ko nubwo benshi babyibeshyaho ariko ko General Laurent Nkunda akiri tirufu ikora kandi ikina bigakunda. Mu byukuri ni inkuru ya Actualité Akadomo CD, ariko kandi iyo raporo ikavugenda ibivu n'umuzingo kuri ibyo byose. Turagerageza no kureba niba hari icyo ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda bivugaho OGS, nabwo tubibagezeho muri aka kanya kagufi tugira ngo tubagezeho. Rero nituza kubona uburyo turabaza bamwe mu banyamakuru nk'uko twatanye tubivuga bari hariya batubwire se bimeze gute iyo press conference havugiwemo ibiki n'ibiki, ainsi de suite. Nibyo tuza kureba. Reka mbanze uhari niba yatangiye atubwire press briefing yibanze kuki. Entre-temps nizo ngingo turi bwibandeho cyane. Turanareba hano, reka turebe hano ibyagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, birimo ikinyamakuru Media Congo twabasomeye, aho kinavuga yuko umugabo witwa Thomas Rubanga, iyi report nayo ivuga yuko we na Innocent Kayina ngo bafashwe n'igihugu cya Uganda kugira ngo nyine babashe kugira byinshi bageraho byo kuvanga ndetse no kurwana mu gace ka Ituri. Iyi raporo ya Loni mbega muri make ni ikomeje kubikita rusange muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nihagira n'andi update aza muri ako kanya turaza kuyireba. Reka duherere ku ino nkuru ya Reuters, ibiro ntaramakuru by'Abongereza biravuga ngo iki bifite ni inkuru yanditswe ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi no mwaka wa 2025 ku isaha ya saa 11:32 ku saha ngenga amasaha. Ubu tukora ikiganiro kamaze amasaha 23 isohotse. Ubu turi muri studio ifite umutwe w'amagambo ugira uti exclusive Rwanda exercises command and control over M23 rebels, say UN expert. Ngo ni inkuru yihariye ivuga ngo u Rwanda rukomeje kugaragaza umukoro wo kubarirwo rukontorora inyeshyamba za M23 ndetse runatanga amabwiriza kuri izi nyeshyamba, ngo niko abexpert cyangwa se impuguke za Loni zibivuga. Iyi nkuru yanditswe nande hano kuko nacyo genge nkirebaho ngo yanditswe nande mu ndebere Karisoni ya Rore wa mudamu cyangwa niba ari abandi bayanditse, hanyuma mbone kuyimanuka kuko ni inkuru ndende. Ndabonaho umuntu witwa Michel Nichols, niwe wayiripotinze, ariko yandikwa na Robbie Cole Bullet, itunganywa na Amu Kanampili, Ross Russell, Peter Graff ndetse na Alexandra Hudson, niwe abanyamakuru bayikozeho. Hanyuma Sonia Rowe ntarimo nubwo hari icyo nari kubivugaho iyaba ari muri iyi nkuru. Twihuse rero itangira gute? Mu magambo y'Icyongereza turagerageza gusemura mu Kinyarwanda mu buryo butworoheye. Yandikiwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko u Rwanda rukomeje kugaragaza ko rufite ukuboko mu guha amabwiriza ya gisirikare umutwe wa M23 ndetse rukaba runagenzura izi nyeshyamba mu buryo ki zikomeje gutera imbere no kukwigarurira bimwe mu birindiro byambura ingabo za Kongo. Uburyo ki izi nyeshyamba ngo zibona amaboko aremereye ndetse n'igihagararo muri politiki. Uburyo ki izi nyeshyamba kandi ngo zikorera mu gace gakize ku mabuye y'agaciro,
ibi byose ngo raporo itaragera hanze ya aba expert ba Loni bagaragaza ko byose ngo bidashoboka u Rwanda rutabifitemo uruhare. Iyi raporo ngo yagaragajwe yabonywe na Reuters ndetse ni byinshi biyigize, yerekana yuko ngo izi mpuguke zigaragaza ko u Rwanda ruha M23 abari ikiri abajya mu gisirikare bashyashya ngo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bikaba byararoherejwe muri izi nyeshyamba. Baravuga ngo byumvikane neza ngo ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru bifite ikoranabuhanga rihambaye ngo byahawe inyeshyamba za M23 kugira ngo zibashe kuburizamo ikintu icyo ari cyo cyose, igitero icyo ari cyo cyose zagabwaho giturutse mu kirere, kugira ngo behe inyeshyamba uburyo buhamye butashidikanywaho bwo kubasha kuba ari buguzbo bafite imbaraga z'igisirikare zisumba iz'abandi bose bashobora kuba bahangana. Mu Cyongereza baragira bati the report obtained by Reuters details training which the experts say Rwanda has provided to M23 recruits and military equipment. They say Rwanda has deployed notably high-tech system capable of neutralizing air assets to give the rebels a decisive tactical advantage over Congo's Belgrade army. Ngo ubwo bushobozi rero bwahawe izinyeshyamba bwazibashije kuba ari buzo zigira ijambo no kugena igikorwa cyari cyo cyose mu kirere cyazo, bityo bituma ingabo za Kongo n'izindi zose bahanganye zibura inyifato zigaragara nkaho ntacyo zikivuze imbere y'izi nyeshyamba. Raporo kandi ngo yahawe akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, ngo iteganyijwe ko izashyirwa hanze, yatanzwe mu kwezi kwa gatanu, ngo iteganyijwe ko izashyirwa hanze nk'uko abadiplomate bahoze babibwira iki kinyamakuru. Ikinyamakuru gikomeza cyandika ngo M23 yashoboye kwigira imbere bishoboka no gutera imbere mu birindiro byazo, ndetse ifata agace kanini cyane karimo imijyi ibiri ikomeye mu basazuba bwa Kongo, umujyi wa mbere ni Goma ndetse n'uwa Bukavu mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri. Kongo ngo the United Nations and Western powers say Rwanda is supporting M23 by sending troops and army. Ngo Kongo n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na muryango w'abibumbye ngo bemeza badashidikanya ko u Rwanda rukomeje kohereza ingabo M23 ndetse n'ibikoresho. Ngo u Rwanda rwahakanye kuva na kera igihe cyose gushyigikira M23, ngo rukavuga ko ingabo zarwo ngo aho ziri zigamije kwishyiraho ubwirinzi bwazo kugira ngo inyeshyamba, ikinyamakuru cyita ngo z'abahutu, zifite aho zihuriye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda harimo FDLR zitahangabanyiriza umutekano. Raporo ya Loni ikavuga ko izo mpuguke zivuga ko u Rwanda rufasha igisirikare ngo cya M23. Ngo reka turebe ngo the report by the UN experts said Rwanda's military support for M23 was not primarily aimed at addressing the threat posed by FDLR, asserting that Kigali was instead focused on conquering additional territories. Hano iki kinyamakuru kiravuga ngo kuba u Rwanda rufasha M23 ngo ntibyari bigamije kuburizamo menace ya FDLR gusa, ngaho hanagamijwe kwigarurira ubutaka ngo ubundi butaka. Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ndabona hano ikinyamakuru kimumentioninga kuri wa gatatu, ngo yabwiye iki kinyamakuru ngo gutya misrepresents Rwanda's long-standing security concerns related to the persistent threat of the FDLR and its affiliated groups, which necessitates the defense posture in our border areas. Yabwiye ikinyamakuru ati ko icyo u Rwanda rukora rugamije kugira ngo ruhangane n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa na FDLR n'andi magrupe bifatikanije umaze igihe kinini cyane uvugwa muri kariya gace, ngo kandi ngo iyo menace ya FDLR ikaba ikwiye ko u Rwanda rushyira ubwirinzi bwaryo ku mipaka yarwo kugira ngo nyine rudahungabanizwa umutekano. Ikinyamakuru kiravuga ngo perezida wa Amerika n'ubutegetsi bwiwe ngo bagerageje guhuza u Rwanda
na Kongo, ngo ndetse ngo iyo deal bakoranye na Kongo ikaba ishobora kuzana amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari, ndetse n'abandi bashoramari bo mu burangirazuba bw'isi bakaza ngo kugura amabuye arimo tantalum, hakaba harimo zahabu, cobalt, copper, lithium ndetse ngo n'andi mabuye atandukanye. Kuri uyu wa gatanu ndavuga ngo Friday, Rwanda and Congolese foreign ministers signed, bavuga ko kuwa gatanu utambutse nyine aba ministre b'u Rwanda na Kongo banyamahanga ngo bageze Washington basinye umukono kuri amasezerano, ngo kandi ngo banabonanye na Donald Trump, ngo akaba ngo yaravugize ati very severe penalties financial and otherwise if the deal is violated. Qatar is hosting a parallel mediation effort between delegation from the Congolese government and M23. Akavuga ko ngo Trump yavuze ko uzagerageza kuvangira bino biganiro n'amasezerano ngazahura n'ibihano biremereye. Yolande Makoro ngo yavuze ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza buri kimwe cyose cyasinyiwe i Washington, ndetse harimo gusenya FDLR, ngo ndetse ibyo bikaba bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirizi bwarwo. Raporo ya Ronirenge ikavuga ko u Rwanda ngo rwashoboye kuba rufite ku butaka bwarwo icyo bise ngo nuguhostinga ngo abayobozi ba M23 ngo mu bigo by'imyitozo yarwo birigabiro, ndetse ngo rukaba runakoresha ikigo cy'imyitozo cya Nasho n'icyagako ngo mu gutraininga abantu bashya bajya muri M23. U Rwanda hano niko ngo report za Loni zivuga. U Rwanda kandi ngo bivuga ko rwongereye ku rwego rukomeye umubare w'ingabo zarwo uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butaka bwa Kongo, ngo kugira ngo bafashe M23 kwigira imbere, nk'uko izo mpuguke zikomeza zibivuga, ngo ukaba rwarohereje abasirikare 6,000 ngo bari active mu ntambara ibera muri Kivu zombi. Aba expert baroni baravuga ngo u Rwanda rushinjwa ko ngo rugenda ingingo ku yindi rubangamira ibihano ngo mu by'intwaro byagiye bifatwa muri aka karere, ngo kandi ngo u Rwanda ngo rukaba ngo rwarohereje za misile ngo mu kwezi kwa mbere ngo ku bakozi ngo baroni ngo n'ababungabunga umutekano ngo bikanakomeretsamwo 4, ngo kandi bigaragara ko ngo zari zarashwe ngo zivuye muri position y'ingabo z'u Rwanda. Hano ariko sinaharenga, hano ntabwo ndi buharenge kuko ndimo gusoma ariko aho ntabwo ndi buharenge. Niba ronivuga ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwa Kongo, hani kongera kindukiza ngo misile ziturutse ku butaka bw'u Rwanda zarashe ku expert baroni ngo kuba sirikare baroni rikomeretsamo 4. None se koloni iba muri Kongo no muri Eastern DRC baravuga ko ingabo z'u Rwanda zahangane n'izaroni ku butaka bwa Kongo, cyangwa n'imisile z'ubwirizi z'u Rwanda zagiye zigwa kuri izo ngabo za Loni? Ntago mbizi byombi, ariko dushyiremo inyurabwenge. Ushinja umuntu ko ari ifite ingabo ibihumbi n'ibihumbi ku butaka, uti kandi barashe ku ngabo za Loni bakoresheje za misile, which means ugiye kubyumva haba u Rwanda rushobora ko rwasiye ku butaka bwarwo bigakomeretsa abaroni bari ibunaka. Ntago bavuga ko bengeje urugamba, ibyo bita body to body, koro akoro, intambara ku yindi, amaso ku yandi, abantu bari ku butaka bumwe. Iyi raporo nayo irivuguruza, ako ntabwo ndakukarenga ntakavuze. Noneho kandi abasirikare bangana 1,500 b'Abanyarwanda na n'ubu ngubu ngo baracyari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ngo niko komeza ivuga, ngo abandi benshi ngo bakaba bari hafi n'imipaka, ngaho baba bategereje ko akakoma kose bashobora guhita batabara. Ngo niko raporo zivuga, ngo kandi ngo ibikaba byaragezweho ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4. Umva kandi bavuze 6,000, ubundi bajya bavuga 7, ubundi 12. None ngo abasirikare 1,000 bonyine n'5 bari ku butaka bwa Kongo, ngo abandi benshi igihiriri bakaba bari ku mipaka y'u Rwanda. Ibyo byo ntabwo nabitindaho sinabyinjiramo. Aho ingabo ziba ni ingabo zihazi, sinzi ko leta azari igenzura ingabo z'u Rwanda zideployinze. Noneho bakajya bavuga ngo several thousands ngo remained along the border ready to deploy, said the report, which covers investigation conducted up to 20 April. Ingingo igezweho ikinyamakuru leta zikavuga ngo push for peace, ngo imbaraga zirimo gushyirwa kugira ngo amahoro agerweho. Muri push for peace rero bavuga ngo inyeshyamba za M23 zashoboye kwigarura ahantu henshi muri no minsi itambutse mu karere ka Eastern DRC, ngo zishobora kandi no guca intege Tshisekedi, ngo wagaragaye nk'urimo gutsindwa ku buryo budasubirwaho. Ngo mu kwezi kwa 3 M23 yabashije kwigira imbere
cyane icengera muri Warikare. Aka gace ngo kaba gakize ku mabuye bita tine, ngo byatumye M23 igera hafi y'umujyi wa Kisangani ibirometero 400, ngo Kisangani kaba ari umujyi wa kane mu bunini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo ukwezi gukurikiyeho M23 yavuye i Warikare isubira inyuma. Iki cyemezo ngo kikaba cyarafashwe bitewe ngo n'amabwiriza ngo M23 ngo yahawe na guverinoma y'u Rwanda, ngo ibi ngo byemeza ko kuko ingabo z'u Rwanda ngo zifite uruhare n'imikoreje y'ingabo za M23. Aha naho ndahanyomoza, ingabo za M23 zijya kuva Warikare zabitegetswe na Qatar, Amerika n'abandi bose bari mu buhuza muri Doha muri Qatar kugira ngo bigende gutyo. Ntabwo ino oda iri bivuga ngo ni oda y'u Rwanda, kandi bizwi ko M23 yari kuye Warikare kubera nyine ubwo bushobozi n'ubusabe yahawe kugira ngo bajye mu biganiro na leta ya Kinshasa, ndetse bikanashimagizwa n'abategetsi benshi barimo leta ya Qatar yashimiye M23 ko yasubiye inyuma. Hano hantu nabo propaganda yari itazi, ahantu ntabwo nari kwarenga ntavuze. Hano bakavuga rero ngo this included a strategic level decision making on whether to seize, hold or relinquish territory, thereby demonstrating overall operational coordination and hierarchical subordination. Ngo report rero ikavuga ko ngo byerekana ko abasirikare mu 23 ngo bumvira u Rwanda. The expert also accused Congo of relying on the FDLR and the pro-government militia fighters known as Wazalendo, offering them money and logistic liberation of sanctions regime. Hano rero ngo Congo ikabishinjwa gufasha FDLR, ngo ikaba ariyo rwose ikontaho nk'abasirikare, ngo nta kindi cungiraho uretse gucungira kuri FDLR. Ariko nawe wibaze ikibazo cya FDLR na Congo n'imikoranire yabo, Reuters yagise muri shite ku mirongo 3 iheruka. Hano rero bakavuga ngo Congo, umuvugizi wa Congo ngo ntacyo yashatse kubivuga ibi byose, ngo gihe bari bamusabye commentaire kuri iyi nkuru. Nuko inkuru ya Reuters yanditse. Ukibaza iyo bavuze FDLR bayishyira muri shite, burya ku bantu babanditse inkuru barabizi, genda umwanditsi w'inkuru ndende, inkuru uyibanziriza utera amatsika abantu muri lead yayo, hamwe bahakurikiye titre umurongo umwe ingahe gutyo. Inkuru kajya hasi ugenda ucengeza abantu binjiza mu nkuru, yagera hagati ukabwira detail, yajya kurangiza ukavuga utari ko ntagera ntabwiye n'utu ngutu. Uko ugenda inkuru igenda imanuka ni kugenda werekana importance uhaye inkuru yawe. Hano rero Reuters ntacyo yitaye kuri FDLR, nta n'ikintu yitaye ku kindi byose atoro, ahubwo yo ubwayo yagize gutya iravuga iti reka twivugire ku Rwanda gusa, ibindi tubiceceke. Ngaho namumva ibintu aba muri Reuters bavuga. Ngayo nguko rero hano ikinyamakuru nacyo cyitwa actualité.cd cyavuze yuko ngo ku cyagize kiti AFC M23 certaines nominations internes et l'annonce du retour de Kabila ont suscité des tensions. Kigali aurait prévu de nommer Laurent Nkunda à un poste important pour restaurer la cohésion. Rapport du groupe d'experts de l'ONU. Ngo niko yabivuze. Ntabwo raporo ndayibona, ndabona ko ibinyamakuru biyandikaho, ariko ndaje ndayicekinga ndaza kwishaka nyibone. Nagiye mu kugenda mvuga ibinyamakuru kina actualité.cd ngo M23 AFC ngo imyanya irimo gutangwa no kugena abategeka muri M23 imbere mu kimwe M23 no kugeza kwa Kabila ngo kwatumye imitima ya benshi ihagarara muri M23 AFC, ngo mu gihe kandi u Rwanda rwateganyaga gushyiraho Kabila no kumuha umwanya ukomeye cyane, ngo kugira ngo agende abashe kuba ari we uhuza abafitanye amakimbirane kandi ashyire hamwe ab'imitima itatanye, icyo bise restauration de la cohésion. Hano inkuru ya actualité.cd y'uyu munsi ku itariki 3 ni inkuru yanditswe ku 12:57. Iyi nkuru yanditswe nande n'umunyamakuru witwa Clement Muamba, ni umunyamakuru ukunze kwandika inkuru nyinshi kuri iki kinyamakuru. Iragira iti nubwo M23 ikomeje kugaragaza yuko ifite imbaraga mu mirwanire, ngo ntibibujije yuko hagati yayo hari amakimbirane atandukanye muri izi nyeshyamba zigize umutwe wa FC M23. Raporo ngo y'abexpert baroni ikagaragaza ngo ino ikinyamakuru cyaboneye kopi ku itariki 2 z'uku kwezi ubwo ku munsi w'ejo, ibigaragaza gutyo ngo iyo document barerekanye yuko ngo uburyo ki abayobozi bashyirwaho no kuvuga ko Kabila azaza igoma mu murwa mukuru wa hariya nyine ngo bishobora kuba byarateye benshi kubyibazaho, kandi bigasa nk'ibiteye impagarara mu mutwe wa AFC M23
hano bakotiza bagira bati ni muri parenthèse ngo des tensions internes sont à Paris au sein de la FCM 23 exacerbées par des nominations internes contestées et par l'annonce controversée du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'est de la RDC. Ces tensions ont ravivé les divisions entre les factions historiques rwandaises et ougandaises afin de restaurer la cohésion et de renforcer le soutien populaire à la FCM 23. Le gouvernement rwandais aurait prévu de nommer Nkora sous le coup de sanctions et a un poste important au sein de AFCM 23, renseigne le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Hano rero raporo ikavuga ngo ibi byose uko imyanya igenda ihabwa ubutegetsi ngo biri mu byatumye habaho ukutumvikana muri uyu mutwe, ariko kandi bakanashyiramo ngo ku Rwanda na Uganda ngo bitayibonaga kimwe, aho u Rwanda rwavugaga yuko ngo umuntu ukwiye kuba akomeye washyirwa muri AFCM 23 ngaruko rero Nkunda yataha akagenda agafata umwanya ukomeye, ngo izi mpuguke ngo niko zagiye zivuga. Hanyuma bakavuga ngo iyi raporo ikavuga ngo ku itariki 20 z'ukwa kabiri uno mwaka ngo abayobozi n'abantu bakomeye bo mu gisirikare cya M23 AFC ngo bashoboye kuganira na Colonel Nanga, ikindi kandi ngo bumva n'ibitekerezo by'u Rwanda n'Ubugande rutekereza. Muri parenthèse bati l'engagement de la FCM 23 d'unifier les groupes armés et les acteurs politiques s'est concrétisé. Ngo dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, plusieurs groupes armés dont l'ancien groupe Wazalendo ayant changé l'allégeance suite à la progression rapide de la FCM 23 ont décidé de rejoindre la FCM 23. Si des poids lourds politiques et militaires sont, dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi et John Numbi, ne sont pas officiellement alliés à la FCM 23. Ils ont été en contact régulier avec Colonel Nanga, Kigali et Kampala, ajoute le rapport. Ino rapport ikavuga ngo M23 yahagurukiye ngo gushyira hamwe imitwe itavuga rumwe, ariko kandi ngo ibyo byaje no kwigaragaza ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bamwe mu bazalendo batahwemye kujya kwiyunga kuri M23, ariko ngo iyo hataza kuba Kabila, Katumbi ndetse na John Numbi ngo ibi byose ngo bigaragaza yuko ngo bitari korohera abantu babazalendo kugenda bajya kuri M23. ngo niko bikomeza kugenda, niko hano ikinyamakuru gikomeza kivuga. Kuko raporo ikomeza bivuga rero ngo M23 ngo yakomeje kwigarura ibirindiro byinshi bitandukanye ndetse nimwe mu mijyi ikomeye muri kariya karere, ngo bituma rero Kinshasa ikomeza gushya ubwoba. Ngo mu buryo bwa gisirikare ngo ubushobozi buke FARDC ifite bwo kuba yabasha kurinda iyi mijyi ngo biri mu byatumye ngo itakaza ku buryo bukomeye abasirikare, ngo ibiro ngo byatumye ngose byigaragaza nk'umukara ku mweru, nk'ibara ry'umukara ku mweru, ngo uburyo cy'igisirikare cya Kongo ngo kidahagaze neza. Nk'inyeshyamba za M23 nayo FC ngo l'envoi au M23 de mars ngo la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 l'envoi au mouvement du 23 mars un groupe armé actif dans le nord Kivu en République démocratique du Congo qui a mené une insurrection entre avril ibi ngibi bagenda bavuga mu mateka yuko M23 yagiye ibaho, uko byagenze 2013 ivaho, uko yaje kuturuka muri CNDP n'ibindi n'ibiri ku 2009. Hano rero ngo aya enquête akavuga yuko katurebe contrairement au président conquête de cette fois-ci le mouvement rebelle proche de Kigali a fait croître son influence dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement rebelle occupe une grande partie, bakavuga ibyo ngibyo hano, ariko mu by'ukuri nanone iyo usomye inkuru ntabwo ubonamo akantu kakunyu rwose kagaragaza yuko koko ibyo bya Nkunda bivugwa ari ukuri, nubwo abasesenguzi batandukanye batahwemye kuvuga importance ya Nkunda siritu kubijyanye no kuba yavamo koko umuntu abakongomani bo muri Eastern DRC bavuga bakumva, uvuga bakumva bo mu moko atandukanye. Tutaza kugera tutabwiye rero ama update muri Rubero, imirwano ikomeye ngo yahuje ingabo za Uganda n'iza Kongo n'inyeshyamba za Maimai ngahitwa Imuhora no mu Mabambi, niko update zikomeza zivuga. Bikavuga kandi ko inyeshyamba za M23 ngo zikomeje kwigira imbere mu birindiro byazo byo muri Kivu y'Amajyepfo zisatira ibirindiro by'abazalendo, ngo bakomeje kugenda bacika intege kubera isubirana muri ryabo. Hanyuma hano ku itariki bakavuga ko ngo kuba M23 yarasubiye gukingura imiryango ya banke bita Kadeko, ngo mu by'ukuri ngo itsinda riyobowe na Colonel Nanga
ngo ryashoboye guhura n'ibibazo ngo kubera yuko ngo mu ruhererekane rw'amafaranga ntabwo inyeshyamba za M23 zikontorora iyi banki ya Kadeko ngo zishobora kugera ku ikoranabuhanga ryitwa Swift ribashisha abantu guhererekanya amafaranga, bityo ngo iyi banki ikaba yaragiye igira ikibazo cyo kugira ngo ibashe kuba active mu by'ukuri kubera ubushobozi badafite bwo soft zibashoboza guhererekanya amafaranga. Indi nkuru twasoherezaho imwe mu twasoherezaho tugana ku musozo nivuga ko raporo ya Loni ivuga ko Colonel Innocent Kayina na Thomas Rubanga abango bahabwa ubufasha n'igisirikare cya Uganda kugira ngo batere igihugu cya Kongo, ngo bakababona inkunga irimo byinshi, ngo kandi bakabafatikanyije ngo n'inyeshyamba katurebe hano uko inkuru bivuga, bakavuga ngo ko bahabwa inkunga ngo n'ingabo za Uganda nk'uko raporo yakomeje kugenda ibyereka iki kinyamakuru. Aba basirikare rero ba Kayina n'aba Rubanga ngo bakaba bahanganye n'inyeshyamba za Kodeko, ngo kandi ingabo za Uganda zikaba ngo zibahereza ibyo bakenera byose kugira ngo bakomeze ibitero byabo muri kariya gace. Ikinyamakuru kiravuga ngo le déploiement unilatéral par Uganda des troupes de l'UPDF dans le territoire de Mahagi et de Djugu en Ituri a exacerbé les tensions et a risqué d'attiser les violences intercommunautaires. Thomas Rubanga et Innocent Kayina, des individus sanctionnés, ont chacun créé un mouvement politico-militaire avec l'objectif déclaré de s'opposer au gouvernement de la République démocratique du Congo. Tous deux sont restés à Kampala où leur présence et leurs activités soutenues ont bénéficié de l'approbation des autorités ugandaises. Ngo nuko bakomeje kwibera Kampala rero ariko bahawe uburenganzira bwo gushora iyo ntambara ku gihugu cya Kongo. Raporo ikavuga ko aba Kodeko n'abitwa URDPC n'abazayire ngo bakomeje kugenzura muri Jugu ahantu hari na Mahagi muri Ituri, ariko ngo ko batari gushobora gutangiza ibikorwa bya gisirikare n'imitwe yabo ngo batabifashijwe na Uganda reka bitungwa agatoki hano muri iyi nkuru. Ngo mu gihe abarubanga bashyiriweho ibihano ngo na CPI ngo Uganda yabirenzeho iravuga iti mujye kurwana ngo mujye kurwana iwanyu. Iyi ni inkuru ya Muamba nawe yatangaje. Ugiye kureba rero nta byinshi bindi umuntu yavuga bitari ukureba niba tutajya ku musozo w'iyi nkuru. Nimbona uburyo ndakomeza mbashakire uko ndakomeja mbashakire uko nyine bimeze igoma muri ya press conference nkuko twabibasezeranije turakomeza tubarebere niba koko hari icyagezweho, niba nta cyagezweho nabwo muri hangana turaza kubikurikirana. Dufite umunyamakuru uriyo turimo kumureba kugira ngo tumubaze niba hari icyo uko biri bugende, ariko ntabwo biragerwaho. Biravuga ko ino nama ari kuba iyobowe na Bertrand Bisimwa, akaza kuba afashijwe na Benjamin Mbonimpa secrétaire wa M23, ndetse ntabwo ariko bimeze. Reka turebe na update dufite kuri kino kiganiro cy'aba n'abanyamakuru, gusa nituza kubona ko cyatangiye dushobora kuza kubivuga mu update yandakurikiyeho. Reka turebe kwa Lawrence Kanyuka niba hari icyo abivugaho nawe, kuko ntabwo cyatambuka Kanyuka atabizi, na cyane ko ariwe point focal w'iki kinyamakuru waba barwanya ba M23 FC. So far ndabona bataragihostinga kino kiganiro, hariho ibyakera kabisa. Gusa twebwe iyo turi ku isaha ya saa 9 ubu turi ku isaha 10 zuzuye, ngira ngo niyo saha y'igoma bakoresha. Niba bakoresha isaha y'Kinshasa ubwo baba ari bo bagitangiye ubu ngubu dukora ikiganiro, ariko ubwo if not reka tuberekera aho ngaho. Turabashimiye rero, mukomeze kugira umugisha w'Imana uko mukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Kigali Voice TV. Imana ibishimire buri mwese ahaherereye, mukore subscribe, like, share na commentaire ku nkuru tubagezaho. Reka tubabwire ngo ibindi biganiro nakagaruka. Iyi ni Kigali Voice TV, ndi David Eugene Marshal. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Peace.